Kan jaarsa keenya jennee bakka dhiifne hiikoon dhugaadha garuu ni dhiisnaa jedhanii miti kunoo jarlachuu uffata ofii guurattee gadhiis fideemuuf deema. haa deeman. Ani immoo fuuldura makneen haasa'uu barbaadu an gammachuu Sa'iidoon nan barbaada waan ta'eef akka inni gammadu nan barbaada waan ta'eef Sa'iidoo hiiknee deemuutti jira bakka kanaan booda Sa'iidoon inni ijoollee isaa arga. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee kablamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam jirtanii nagumaayi bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha obboleeyyan teenya ganaafataa inni isinii dhufnee jirraa isiniin jedha. Eegaan akkam jirtanila qimamoonni madaamii sabskiraayib laayik sheer namaan gootanu piliis isiniin jedha. Innaa guyyaadhaasi bakka waa'ee jara Sa'iidoo namni baay'een kun jara Sa'iidoo kana taa'ee gan jettanure meetu haasofnu yee jarna yuutuubiidhuma kanatu iyyuu maachi barbaade haafu bakka dhiisa hoo bakkuma namni itti walii bakkuma namni itti wal fuudhu ta'e immoo isiniin jedha. Yeroo baay'ee bakka itti namni waa'ee bultii taasisuu ta'eefan jedhee dhiifamanarraa taha asumaan piliis hawwiniif himaaniin isin immoo Sa'iidoodha dhiisaa fi Sumayyaa isin waggaa meeqa biyya namaa shaffaaxxee warri komentii baay'ee tokkon dubbise jara kana niikin jettan osoo irraa dhugaa ta'e dhuguma amma abbaa ilmaaniitii ilmaan isaa ta'eeti Sa'iidoo garaa kee argatte Sumayyaan ikkoo amnaa garaa kee argatte garaa kee jabeeffadhuuti yaan ilmaan isaarra ijoolleen kee yoo akkam ta'e xiqqoo wanti nama yaaddessu isa maatiin si amantii biraa ta'anidha malee maal rakkoo qaba gaafa guddatan ijoolleen yoo akkam ta'e durbii abbaa jaalatti waan ta'eef hin dhufti. Akkasiniin jedhaa kabajamtoo dhaggeeffatoota kiyyaa baay'ee tokko na dhibe wallaahi baay'ee tokko na dhibe waan na dhibe keessaa jarri Sa'iidoo achirratti mari'attani silma jalqaba ijoolleedhaan waraqatas waa hundumaayyuu goote aadii rakkoon qabu akkuma shakkee shari'aadhaan wallaahi hidhanii achi kaanis oomuun hin geessamtiire akkuma sana Omondeeyyuu feekii goote ijoollee makeetii arguuf jetteetu goote bareedduu ture Sa'iidoo ati bakka doongortee ijoollee jaakaanillee walii galtee dhuguma hiiktee bakka yaani booddee walitti deemtanis jarra kunis immoo ganina tababbaraa hidhetti tababbaruu qabdanii maaniinii fi hawwiin maaliif isin obboleessan qabdanii akkasiniin jedha. ለማንኛውም አላህ ሁሉ ነገር ሰላም ይፍጥሮ የሳይድና ልጆቹን እገናኝ ዱዓ እናርጋለን እኛ ወለም ምክንያቱም በቃ እኔ ራሴ በጣም አባቴ ወድ ስለምወድ ወላሂ ሰይድ ያለቅስ እኔ አልቅስ አባቴ አሁን የለኝም አላህ ይራህመ ነገር ግን ሳይድ ልጆች የምትል እኔም በጣም አባቴ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሳይድ ልጆቹም አባታቸው አኪደ ያስታውሳሉ ማለት ነው እና ሴት ልጅ ደግሞ በጣም አባት ትወዳለች እና ሱመያ ፈጣርን ፍሪ አላህን ፍሪ አባታችሁ አሳየ ደግሞ ችግር የለውም ሸሪያ 4 ይፈቀዳል። አንቺ ደግሞ ሙስሊም ነሽ እንኳን በፊት ሙስሊም ሳይሆን አሁን ሁሉ ነገር ስለ እስልምና ታውቃለሽ። ሳይድ ደግሞ ማስተዳደር ይችላል ሀቂም አለ ማለት ነው ሁሉ ነገር ማቅም አለ እና ስለዚህ እንኳን ሳይድ የሆነ ነገር የተወሰነ ያለ ዞሮ ሌላ ሰው አሁን ምንም ነገር የሌለ ሰው ሀገር ቁጭ ብሎ እነሱ አሰራችሁ 3-4 ያገባል። ለማንኛውም ሱመያ ፕሊስ እናም ወዳችኋለን ሁላችሁም ግን ፕሊስ ሱመያ ልጆቹ አስታራቂ እንላለን። ወላሂ እኔ እውነትም እናገር ከሆነ ሱመያ በጣም ደስ ስለኛለች ድሮ በተይ ምክንያቱም በጣም ሰው ትወዳለች ባሉ በጣም ታዘዛለች ያኔ ማለት አንዳንድ ኮሜንቶች ስታይ ሳደባችሁ ስለ ቤተሰብ ምናምን ጋራ እና ሱመያ ምስኪን ናት ሰው በጣም ታዝናለች ያኔ እንደዚህ ስታይ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ለሸሪያ የሆነ ነገር ብሎ ሰው መፍታት ነገር የለም። ምሳሌ ሳይድ ልጆቹ ብለ ተፋት ይሄ ልጆቹ ተፋትና ከዛ እኛው መልሽ የሚባል ሸሪያ የለም። እስከምችል ደግሞ አራቱን ማስተዳደር ይችላል። መፍቱ ደግሞ ሱመያ እነሱ ጋራ እነሱ ልጆቹ ጥሩ አይደለም ምናምን ልጅነት አሉ ያንጫጫሉ ምናምን ካሰብሽ ሱመያ አንቺ እነሱ ርቅት ብላ ስትኖራ ደስ ይላል። ለማንኛውም የኔ መዳም ቅመም እንደዚህ ነው ምክር ምሳሌ አሁን አንቺ እነሱ አልፈልግም ረብሻ አልፈልግም ካልሽ
ሌላ ቦታ ወይም ሌላ ከተማ መኖር ትችላለች። ምሳሌ እነሱ አዳማ ብትኖሩ ከሆነ አንቺ ደግሞ አዲስ አበባ መኖር ሌላ መኖር ትችላለች። የኔ ውድ እልሻለሁ እንደዚህ አይባልም። ምክንያቱም እንኳን እንዲሁም የኔ መሳኑ አልፈልግም ብሎ መፍታት ወይም ባል ሐራም ነው የሸሪያ እንዲህ ያህልም ስለ እምነት አታውቅም ይችላለሽ አንቺ ማለት ነው። ምሳሌ እኔ ባሌ ያገባልኝ ሌላ ምክንያት ከሌለ ስለ ያገባልኝ ከፈታውትን ይሄ ወንጀል ነው። ምክንያቱም እነሱ አቅም አለን ብሎ እነሱ ሁለታችሁ ማስተዳደር ሶስትም ማስተዳደር ይችላሉ ብላ ከገባ ሐቁም ደግሞ ከሞላ ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንደዚህ ይመስላል ውዶቼ። እና ረቢ ነገ ሀቡሱ አንኩ ባይ ከነዲ ሲስቴሪኒ ሳይዱ አውርም ፈቤኩዳ እና ማሊፉ ሲንም ቤቱን ሳይሩ ዱራን ጀርመኒ ይርቱ እና ብሌንኪ ረቢ ነገ ሀቡሱ ሳይዱ አቲነ መጋሪ ደነማፍ ባንጋሪ ጋሪ ያዳ ረቢኒ ilmaankeetiin wal si agarsiisu jennaan madaam qimamiini du'aadhuma si kadhachuu malee maal goona gaaf tokko du'aan keenya hin qeebalama akkasii hawwinii fi maaniin immoo isin tasgabbaati saayiduu akkuma obboleessa keessanii akkuma inni isiniif yaadu isinis yaadaa fi cinaa dhaabbadhaa hin fafakkeessin jechuudha. Maaliif mala wayillee baasa akkan ilmoo yaani amma fakkeenyaaf sila targaggaa dubbadha yaani inni iyyuu namaaf waan keerii yaada waan ta'eef waan isin jettu hin bulu waan ta'eef isinis akka ilma namaa tokkootti yaadaa fi isin jechuu barbaadeeti yaani tokkoffaa sumiyyaan jaartii isaa hangafaa haadha ilmaan isaatii nama fakkeenyaaf amantii islaamaa keessatti sillachuu ilmaanis ijoollee islaamaatii keessatti fayyimaanii hawwiin beeku malee biyya namaa deemtee beeyti namni biyya namaa deemu waamii qarqaa rakkoos bal'oo sin argaa waa'ee amantii sin barata jechuudha. Kanaafuu kakataniis waa godhaniis kaffaara baasuun hin danda'amu waan ta'eef haala danda'amuun saayidoo gargaaraa isiniin jennaa isin jaallanna isin kabajnaa. Hordoftoota keessan immoo saabskiraayib laayik sheer godhaa yuutuubiin kiyya qabbanaa'e maal oromoo piliis isiniin jedhaa waan hordoftaniif galatooma ani jaada koon jira kaa'e በቃ እና ከሲ ባይ ባይ